Izvolite. Izvolite primer. Primer, na primer, ovde se govori o ocu nacije koji je kao spasavao Srbiju, ali eto nije uspeo, bio je sam protiv svih, a njegovo ime i prezime je Dobrica Ćosić. Prvo, mi znamo da Dobrica Ćosić nikad nije napisao ni jednu svoju knjigu. Daleko je sunce, to je napisao ovakav jedan kupus od Hatije i dao je to Oskaru Daviču. Ovo što sad govorim je meni lično Oskar Daviču pričao. Oni su se već posvađali bili tada u to vreme. Dakle, taj kupus Oskar je pogledao i rekao, znaš šta, kaže, Dobrice, ovo najbolje da baciš. Dobrice je poslušao i bacio prvu verziju romana Daleko je sunce i onda je pisao drugu. Drugu nije dao više Daviču, nego, pošto je bio član CK Srbije, onda je lepo preko svojih veza angažovao profesora, starog profesora književnosti od pre Drugog svetskog rata, Đurađa Gavelu. Postoji ugovor sa Đurađom Gavelom da sredi rukopis Daleko je sunce. Dakle, to je pisao Đurađ Gavela, de facto, samo na osnovu, da kažem, rustikalnih motiva sa Kosmaja koje je polupismeni Ćosić u stvari njemu dao. Drugo, Deobe i korene, to je pisao Žika Stojković, da skratimo. Onda Bajku, to je pisao Mihajlo Marković. Je tačno? Pa poznato je da je Ćosić davao mnogim ljudima da pregledaju njegove rukopise i da daju sugestije. To se održalo do kraja. Ja sam razgovarao s Dobricom. Iz prve ruke. Ja sam s Dobricom Ćosića ali ipak razgovarao. stavljati Dobricu Ćosića i njegovo delo u isti koš sa ovima koji su danas na tim funkcijama, naravno čast izuzecima poput profesora Vasilija Krestića, akademika i nekolicine još koji se zalažu. Čast izuzecima, naravno. Čast izuzecima. A znate li koliko je Dobrica izabrao od ovih 155? Bar polovinu, lično on. O tom se radi. To su ti akademici na takav način postali. To je Titova lažna srpska elita. O tom se, na koju smo mi pristali, oni se anonimno izabiraju. Možemo razgovarati nekom drugom prilikom, pošto je svakako reč o čovjeku